Ырыгун булдар вести интервью каларымын хыны Россия ялхужалых банген, Чувашинре филиален Ельчик районинчи уйрымен ердюшие Алексей Миллин. Унбайбер ялда шуртер шаврас тегенсене полшмалы программа бирги галачы бар. Алексей Николаевич сывлых сунадып сере. Сывлых сунадып. Нумай булмаш Россия правительстве ялхужалых министерстве бере ыры хыбарба савындарчыш, егебенде ширымыш шулдан, шене еши ипотековая геречер живра. Кам или етина, тогда мнбе уйрылса трать хавал. Шенне программа ялды ипотека чынақта шиде шулын январын парремажын жен воягырет, ебер анахал воягыр дестезе, пурны жагыр дестезе тарышса хадерленет бар. Банк документизене хадерлезе шидерне бер, шак программа бай бер эшлеме хадер. Ставкан чи пызык вижине Россия Федерациян правительстве череплетне, вал 2% ытламар. Кредита субсидилеща банкын рынок ставки бе, шамалатны ставкан хушинди уйрумлыхне Федерация бюджетинен заплаштараща. Унзыр бушне регион зембазем хайземде шак кредита субсидилеме хушма укшадинге уйырза хварма пулдараща. Кредит делеген жин вара хойын договор жинже вал шамалатны процент ставки нежеш курат. Эба азайлдере деп вал шамалатны процент ставки 2% ытлапылма булдараймаз. Шагывал Россия ипотекин историинже чипа-жек ставка жутланат. Камзем илме булдаращыға шак кредита. Шак кредита Россия Федерациян ширым бар шулдан бушлаза утмал билек шул ченхи керек хош гражданинде илме булдарат. Вол шаб вахытра кышта бурынны хулара ялда бурынны пальдерышлемар. Шавынбегех шав шурда илзен, хойне кайран шав шуртра регистрацияленінде пальдерышлехмар. Шавна май шагынбек кредит вол пиде чилай чинжен илердүлі булма булдарад. Уйрымақ хула жиннезен хойзен ялда кайза шурды илестіда шуртне тузаларда шуғы шуралма булдарад. Палырц формалынде мен чухлики вжен илме булдарапыр, мише шулығы барашығана. Кредит калыбыжы перін шарбендрен бұшлаза 5 миллион тенге таранчен, чипызык сроге оның ширин билік шул. Она палах сағалдарақ вғыдады илме була, чаплай енченде. Сағалдарақ вғыдады илме булдара, хойзене мәлі керлі, шамегех хозяйне мәллекерлі шулба тузабама бұлдарат бар. Шерін билік шулдан лапараймас бар. Шавықытрахынде кредит илес тезен, шинын малдан хыйынде банга укшағы мала. Первайхи түле вишене балыртнайы? Малдан хи түле виші вол паллы, вол 1% кая бұлмала мар. Шав самантрах малдан хи түле вырынне патшалық уйраган субсидия укшиденгізене де озығырма болады. Таслықрен шурт жер пар миллион тенге дарат болсасын, тоғыр жербинне бер кредит пама бұлдарат бар. Шербинне оның үшінен қойын бұлмалы. Павла Бузан Алексей Николаевич шутлазақ бұғарға қалыбыр, ебі ялда миллион тенге шура дыраган шуртуятнас дедіп. Шерінбелік шул хушинче түлезе датмалы наманын. Уйықсерен банға мишер тенге түлемелі болады. Пар миллион журы ебір кредитне барат бар бұлзасын, уйықсерен түлемелі түле паевал шиде пинде шыралы деньги бет алынжат. Шинзам кашнихы и шутлазы бұқым бұлдаращиена? Пирен специалистем шак вопросом жіне шак программы ба ответлеме хадер, пирен офисене келзесен вазем шутлазы бараща, хочинде шерзақ кітардаща. Шак ипотеку укшибе керекмілі шуртты дуянма бұлдарат бір, емілі ергезен девіштермелі ғывыл? Программа ял территориинде вырнашна кушман бурлық объект жезене туянмалы майзем дузабарат. Самахран шак программа ба узугурза. Уйрым шиндран, е организацияден, е уйрым предпринимательден пурынмалы пүлім, е хадер шуртер шарлаптағы бейлме болады. Е шамбеге кушман бурлығын парремашлы, е иккімашлы рынығын пурынмалы хваттер илме болады. Долевое строительство договора бе худшынзада объект илме болады. Шамбеге парынна кредит укшибе шарлаптағы илме болады. Шаб иліне шарлаптағы жинже подряд договор бе узугурза шуртерне хпартма бұлдарат шен. Енженде шарлаптығы шиннан маларақ хойын харбарлығын же бұлыны бұлзасын, бұл хойын шарлаптығы жинже подряд договор бе узугурза шак шуртере хпартсыларма бұлдарат. Унзыр бұшне маларақ пушлана анжақта тузап дереймен шуртсене де шак программа узугурза тузап дерме болады. Майзем анла. Майзем анла. Палырцы формаланде перен регионда ял ипотекине иги банкра илме майбуле вызенчен пере шипахынде Россия ял хучалых банге. Алексей Николаевич, шинзене шаку жидуба ешін махадер езер, очта хышан бымала ипотека ба узы курас деген зин.
Ибер шак ыйдба параган жинзени ежинма хадер, ибер вазене паянхигуна консультации пама пулдарат бар, анжақта вазен заявки зени ежинма, вазен кредит зени тевештерме ибер шиде шулын паремыш январен ден. Хальмілі ішту заертередер хава, шинзен бетел буладыр, и район зен жедесерін біледеп офис семешлеші. Халебер паянхигун шалды банган документ зене хадерлезе шидерне, паянхигун бирен шинзен бетел булузен бурашы, шинзен ебер килеген шинзене де, оландар забырат бар хамырда тел булузен ергелет бар организациясынже, предприятиясынже. Апла болсан документ сене халех хадерлеме пушлама юрат, шаплайы? Документ зене вазене халех хадерлеме пушлама юрат, анжақта кредитне парасы бол, бирен паремыш январден жеш пушланат. Нумай документ керлемар, вазен пурде хойзенже алдынже документсем, теслехрен гражданин паспорт же булмала. Шамбегех ашвырын ненжен справка булмала. Тубыш нендереген справка, шамбегех ашленіне шеріпледеген справка булмала. Шак кредида панчух не палахынде шиннын тубушниде шуда хурадыр ветха. Шак тубыжы малерех булмалы мен шуда иледер унда изер. Пирин чынақта вот пиде лайық ензем бұр. Тарлерен тубыш булма булдарат, парремажынде вол официаллы ашвырын ненже тубыш. Тебір тубыш вол ебір ялда пурнаган зен хушма хужалық ре илеген тубыш сенеде. Шуда илме булдарат бір. Ебір палет бір ялда пурнаган шиннын унын шарлаптыгы бұр, вол шарлаптыгы жинже әшлет, пақча жимыш үстерзейлет, паллах вол пақча жимышне хойне вали жешмар, вол пақча жимышне сутлықта үстерзейлет, шав сутса, пақча жимышне сутса вол хушма дубыштыват, шав хушма дубышсене бір, шуда илет бір, шамбеге вылықчерлік тыдашы ял жиннезем, паллах вылықчерлік продукцияне де вол судат, ашқа гайне, сатне, ондан да хушма дубыш илет вол, шав хушма дубышсене де бір, шуда илет бір. Қалзы вармалық у ялчынызем жын пиде бызық шымылық. Пиде бызық шымылық. Онзыр бушне изерінде шап хушма хужалық сембе унчинде члене? Шапла. Кредитсем парас енбенде. Шамба куенбе еврлық болмалы мар шаплайы. Пирінжін шапла изертер скаладыр, ол пирінжін шәнелік мар, бір шағымбек еші кредитсембе әшлезе күрді, ол пирінжін специалистем әшлеме білеші, хойзен жүзіне білеші. Кураган сене, мен сәнне болыттыр. Ебі чынзегалашын, ялда бұрынаган жинзене де, хулара бұрынаган жинзене де, шак программы ба андын ұзығырмашқын, мұжындезесін паян егін, ағал ипотека ставкизем, візем вадамран 1% падылына жашы. Күнда епкал аза елдерзе хвардымынде, вот шәне программын ставки 20%-ран ұтлап болмаз. Шамбада хал кредит илме шинзем хонохна, вазем мле документсем илмелине де, банка гилмезерех нумай жапелеше, шамбада пурниде ырызунза хамар республика рейвырначна офисенже ырызунза кредит бар. Тавах Алексей Николаевич, перембе тельбулма камыл тунышын, эфирда те предель был ичень. Тавда больше те предель был ичень.